اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna, tinia puas ding ha katukbal sin pudji iwan salawat iwan salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insarayaw-rayaw pangadjian lawsin mga ulama amuin ilmu aun mumpaat hikarihil niya kayo. Hati niya bang takawaon balis katunin bisaran niya in ilmu way kamumpaatan niya way runpus niya. Lawsin Imam Syatibi rahimahullah hakitab niya. Lawsin Imam Syatibi kullu ilmin la yanbani alayhi amal فليس للشرع ما يدل على استحسانه البتة. كتانسن علم ويرؤ مقام فائدة أي بمعنى دي سموه pag-ibadat mo, di sumuhin pangarat saya mo pa Allah, gamman tumuwasin pangatayan mo, gamman maglalayo ka rin ha Allah. Law sin Imam Syatibi bang bihaning kaaunan sin ilmu in ilmu yan iga siya, in ilmu yan sabula ka siya sa baboy roon pus niya. Mataog ginisan ilmu pangadjiun biasin ilmu pag pangadjian sin tao pagpuspusan sin talian nila bang unin miyo na manok ka at tawa iklog mag-analyze din doon bang unin miyo na in pangasubulin maka mo pangadjian bang mukingatan na iklog na ka tawa manok way roon hakay wanan hula maghati bang unin dum usog atawa lang tayong baga isiya sambil mag-discuss sambil maubusin wakto haway roon pangadjian makawa niya imbiha ini hal ataw biya ini amuin hantang sin ilmu lang sin Imam Syatibi buhita siya way roon pus niya arapun in ilmu amuin mahal ka, hipakawa kay mo sin Rasul, ilmu amuin bang mo siya karunguan, wajilat qulubu. Wajilat qulubul ibad, amuin mangandungan din pangatayan mo. Banging kaonan sin pangatayan mo matuwas, lumunok siya. Banging kaonan sin mata mo, rin misalong tamagtuin luha, sindu sa nahinang mo. Bang kaw makarung sin ilmu, yaon tumangis kaw, matouch kaw, ma-hurt kaw, at makonsensya kaw amuin ilmu, ipaka kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So rin ha mga amuin banda iban patumtum sin Rasul daran hipasabot kato tanyo amuin kahalan sin akhirat. Kahalan sin akhirat daran suway na tudi kalupahan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنها تذكر بالآخرة. Patauran niyo daran-daran kamu manumtum sin kahalan sin akhirat tumagna siya rin hakamatay sabay ta gumanap sin pamarat saya mo iwan gumanap sin pagtali mo sin kahalan sin adlaw akhirat bat kauri maligap hakahalan sin dunya. Surain di labi luba na hamasabi sin masanato masamin pagbasahon materialistic imanusia wayron kay ngatan mong bukon dunya magapas sin dunya magapasan sin dunya sambil maestro dunya ramasi kuno pa kaw tumumtum sin akhirat kuno pa kaw tumali sin adlaw akhirat sungon musulga atawa apinar ka jahannam kuno kaw tumali sin kubul in paismo iban sin lupahang kasibo wayron pigbiddaan ni in kubul yaon law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam Tabarani imma an yakuna hufratan min hufar an-nar
aw rawdatan min riyadil jannah. Duara long sin Rasul, in kubul mo. Bang mo kunin kubul mo. Kabbun, deng hamang kakabbunan sin sulga, atawabang ko mabaya, mahinang in kubul mo, deng hamang lungag, sin apinarka jahannam, wal'iyadu billah. Kahalan, sin amuin adlaw akhirat, kahalan sin susungon, wajib siya patumtumin muslim supaya siya di malawa deng ha direksyon amuin subay na tudjuhon. So hindi natali sin kami pangadjian harum ini kaun na to. Uno namanin hinang hikasiksa kay muhalom sin pakubulan. Uno namanin mga hinang. In kita muslim, mu'min, na marat saya kita niyo, aun pagsiksa halom sin kubul. Amo yan yung pamarat saya na to, magsiksa halom sin kubul. So, uno lang tan hinang din di hadun niya. Maksiyat bang mo siya hinangon, mahinang siya para sa baban hikasiksa kay mo halom sin pakubulan niya. Sa hari pa kumakalaton madto pamawdo, mabaya sadya, amuin aun mukaddima, hisung ta, paparakala ini, ba't siya sumawatun. Bago yan, aun hambuok doktor, deng ha Egypt. In doktor yaon, naggukuwal si habaran niya, mapaslo din talian niya. Maingat siya. Sambil, siningat niya, piuting niya in hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin manunjuki, papagsiksa sin kubul. Amuin mga hadith, data kato sin Rasul, magluag, in kubul sin mu'min, iban magsigpit in kubul sin tao, nagmamasyat lang niya mga yaway pus. Mayta, sa bablong niya, di siya kaunong sinakal. Mayta lang niya, bang kaumukab sin kubul, kikita mo yung tawang tasisiksa, yaon na lang niya nagkukulang. Mayta ko magkaharad, habis sa rasin Rasul, Muhammad, pila tahon na miyata ilong niya, sinaon pagsiksa, mayin kan, bang muuka yun, yaon na masi-masi. Yaon na, bang mga lanang in kubul mo, yaon na yung grapit niya, yaon na yung perfume, yaon na nahamot niya. Ay siya napinda. Pag-us imian ka, magkaharad ka hadis sin Rasul. Dahil di ipagkaon mga mano siya, biyasin biha ini, ha-iskol, maghindo, mesin mga communism. In mga communist, talian nila biyagdiin. Subay ikaw mamarat sa yahatu, kupuron mo into. Parat sa yahun mo. Himart. Parat sa yahun mo. Helenin. Parat sa yahun mo, amuin mga founder, naghinang sing communism yun. Di ko matag communist, sa hinga ko magparat saya kanila. Magkupur ka hatu, kupuron mo, inauntuhan, so ikaw di, igon mo halom sin umauntuhan. Hikaruan niya, suway ikaw magkufur, sin aun, kupuron mo, sinamuin wayroon, aun amuin, pagsiksa halom sin kubul. Dahil ha mga rukon, bangkaw mga sin communism. So ikaw mga di, so mo hibutang halom sin umo, wayroon siksa halom sin kubul, hasupaya ko lang na concentrate, hapag dunya mo. Wayroon kahanggaw, way mo tiyatali mo. Maingat ko mangdupang, di ko mabuka mangdupang, di ko lang na mabuka magriba. Wayroon kabukaan mo sa boy siksa, way katan. Bihaning kabayaan niya pasandong. Dahil di isuway tayo ni igon, baktalon imbisara nila. Hikaysa niya. Law sin Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. In Allah subhanahu wa ta'ala, hinang niya, in karuhi, atawin paghula-hulaan sin manusya, tuwing kakinis. Tuwing paghula-hulaan sin tao. Pagbahasahon nila, alamud dunya, darud dunya, hikaruan niya, paghulaan sin manusya, darul barzakh, hikatu niya, paghulaan sin manusya, amuna in darul qarar. Panagnaan niya, darud dunya, amuna in dunya, panagnaan paghulaan sin tao. Hikaruan niya, amuna in pagbahasahon darul barzakh. Hula, paghulaan mo, haantara sin dunya iban sin akhirat, amuna in pakubulan. Hikatu niya, amuna in darul qarar, bang bukun sulga atawanarka. Wayroon na hula-hulaan mo, duwaing na yung hatuyan.
In tiap-tiap hambok din kaninay nilong sin Imam Ibn al-Qayyim aung hukuman nakabidda din kakaiwanan. Ya simbihat din. Bangkaw riha dunya, in manusia bi'sin kaingatan na to, aun din doon jasad iban sin nyawa, yan, amo inlong tahabaran mo. Jasad iban sin nyawa, may manaw ko. Diha dunya, bangkaw makahinang dusa, bangkaw makahinang makapatay ko manusia, in siksaon kayo mo, in panisyon kayo mo, in hukuman diha dunya, siksaunin baran mo, in nyawalihan mo makad na siya. Jero nin baran mo, utang ko jero. Amoy na dunya. Bang hadarul barzakh, law sin Imam Ibn al-Qayyim, hula duhaing. Bang kaw makahinang dusa, ang pasiksaon kaw halom sing kubul, in siksaon kay mo, nyawa, in baran mo makad na siya. Hati niya. Bang kaw tao hibutang na siya palom sing pakubulan, di mo kakita ng tao yan sisiksa, sa inyawa niya sisiksa. Biara tuod sin manus siya amuin natutug. Hakatugan niya, magpakita siya amuin panarainog, simu da malingkat, atawakan mangi. Piagsalo pa kato sin Imam Ibn al-Qayyim, biya tudlaw niya sin dua, magtaymang natug sila hambok kantil. In dua yaon, nagdaraig sila. In hambuok, in panarainog niya landoy nyi. Kainop siya on lutaw o mga sumang dugso kanya on. Kaya naman ning katan bang mo kita undi maghibal sa magdunok na sadya sin hulas. Bahang niya rin maghibal. Inhambok haraig niya may kan nagdaraig na silong sin Imam Ibn al-Qayyim. Hatagainop niya piya siya sin limulupad-lupad kimakaon. Halom kasan niya nga sa di mo kakita anin hibal nila hawa. May ta nyawalihan in himihibal. Halom sin kubul law sin Imam Ibn al-Qayyim nyawalihan in maghibal bukon siya jasad. Duhaing dunya na siya. Ayaw mo siya pagsibo aywan sin manus siya. Ayaw mo siya pagsibo aywan sin hula di mo kadun ni kabiyaksahan. Buruhaing na. Hula duhaing. Hikatu niya darul qarar amo na insulwa at wanarka. Dahin di mag-agad na inyawa iwan sin jasad. Amo yad tuin bisara sin Imam Ibn al-Qayyim. Pag-uwasan pa niya siya siyunuan. I'lam yaqinan anna nur al-qabri wa nara wa sa'at al-qabri wa dhiqa laysat min jins al-ma'hud allati kanat fi ad-dunya. Ingat kaw, ya kaw amuin muslim, suway mo hibutang haumo. In magkasabot sin rasul kayo, halom sin nar, halom sin kubul, atawa sahaya, ataw magkasabot sin rasul palo ako ning kubul, ataw pasigpiton law sin Imam Ibn al-Qayyim bukun siya kayo atawa sahaya biya sin kabiksan wa dunya duwaing na siya. Di ta nakaingatan mong biyad diin. In pagpaluag sin kubul ataw pagpasigpit bukun na siya sin hadunya. Sukuron mo pilalong meters hadun na halom sin kubul duwaing na. Duwaing na. Amo yan in subay na to hibutang palom sin una to. In katan sin mapatay, law sin Imam Ibn al-Qayyim, siru na siya hikubul, siru na siya mahulog haplain, siru na siya malunod, in katan yan makananam sin siksa halom sin pakubulan, di itakaingatan. Wiru, in katan lumabay. Sampa kita bitaan, subay tahibutang pauta, al-aqlu, an-naqlu, qabla al-aql. Subay ito din matarang kato tani. Matawad manu siya, nahilo, iban long tabiyahan nakasima deng haran mabuntol para salaban sin amuin hinang ini. In Muslim, sampurna in pamarat saya niya pa Allah Ta'ala, subay siya, magkaharad, habis sarasin Allah, iban sin sabda sin Rasul, misan long tabi, kaunong sin akkal, sin amin akkal niya. Inakkal si Manu siya, misan pa siya din ingat niya, haupo, ang tubtuban niya. Amo rin matali niya, amo in kita niya. Amo rin kita niya. Arapon, pinasadya in mga amo in buhi-buhian. Pinasadya in amo in ilmo, wayroon yamutan sin mata na to. Baguran discover katan. Di amutan sin akkal na to. In parakala, ghaibiyat, parakala, nakatatapok, di siya arutan sin akkal sa inwajib kay mo mamarat saya kaw sin kabayan sin Allah. Qala Allah wa qala Rasulullah amo inin salakanta.
bang di siya makaun arutan sin akal mo, bukon iyanon mo, long mo biyahan, bukon sa inibunnal, sa blong mo di ka uno sinakal ko, mali, dakula. Suway kaw imiyan, mag-i'tiraf kaw pa Allah, imiyan kaw, magmaat, mamarat siya ko kanya, sa di kaw uno sinakal ko. Pasal di na yan abutan sinakal, on tubtuban sinakal. Diya sinusog yadto, amin doktor na yung haitip. May ta siya imiyan, wailong niya pag 6 ahalom 5 ulsab, may ta imiyan siya, di ilong nakauno sinakal. Ang problema ka to, hinang ta, inakkal na kura singkatan, inakkal, malingkat inakkal. Aun kalagwan sinakal, sa bukun hakatan, mausalin akkal. Aun parakala, sulga, narka, di abutan sinakal. Insalla ka to, kahunitan kita, aun impossible, halom sin umawang ko, bisarahan sin biyahin ng impossible. Why impossible pa Allah? In katanin Allah Ta'ala nagsisipat siya, Allahu Qadir. Allahu, in Allah, bargaus. Kakausan niya in katan. Why masigpit ka niya? Hambuk sadya, kabtangan, iyanon niya, kun, jumatu in katan. Kun fayakun, jumatu katan. Kisahan ta kamusing kisa sin hambuk usog. Hariwayat sin Imamul Bukhari wa Muslim. Tanda sin qudrat sin Allah Ta'ala. لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم كان يسرف على نفسه أو لو نهمبو قسم هزمن سن بني إسرائيل إن كأونا النية يسرف على نفسه هاتنيا ويرؤن كمه ويرؤن أمؤن دسة بنبق النهي نغنيا متى أد معصية نهي نغ سنسوغين سينسوغ يأون نغممبغا سيapa الله أو كبغا نساء Kapasagin syahwat niya. Maksiyat sadya. So, man siya mapatay, falamma hadarathu wafatuh, jama'a bani. Piyun niya yung mga anak niya. So, man siya mapatay. Piyun niya yung mga anak niya. Ampa niya, pituahan bang mga katin anak niya. Piyun niya anak niya, ampa niya, veitaan, aunlong niya, hibin ko kanyo, suway niyo to hinangon. Unin akisin maas siya. Maasong na mapatay. Aun binin niya, lando makaajayb. Lawn niya. Ya ka mo mga anak, Ida ana mittu, fahriquni. Apabila ko mapatay, ya ka mo mga anak ko, ibut, sunuganiwa ko. Sunuganiwa ko. Thumma, ishaquni. Banga kulong sinamin ama yaon. Mahinang natutong, sunog na ako, ang paniwa kulong niya, hinangon biya pino-pino yung buhangin. Pulburun. Pulbura. Thumma, fadhu nisfi fil bah, wa nisfi fil bar. Pag-umus, banglaw niya sa abo mahagin, kaan yun hansipak simbaran ko, katuan yung parakat. In hansipak, hibugit niyo maripalupa. Kajayb, ama. Mihatay manin usog, i-apply si mga anak, siyunog, ang panilakiwan ng pabiyukit, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duwan, timindog manin adlaw qiyamat, law sin Rasul. Timindog na in paghisab, law sin Allah Ta'ala, hambuk manu siya, amuin, talian niya, malawa na siya, talian niya, ri na siya, abutan sin Allah. Iyan sadya siya sin Allah, kun, balik ka. Law sin Rasul, fakana bayna yaday jalla wa'ala mithla ma kana. Natimuok siya balik, biyasin na kauna. Doon hapag-alupan sin Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Qudra sin Allah. Hambuk sadya kalima, kun, balik ka. Nagbalikin manu siya amuin, nagpasunog, nagpabukit simbaran niya, nagbalik doon, haunahan sin Allah Ta'ala, ang pasyayasu sin Allah. Ma hamalaka ala dhalik. Mayta mo na hinang. Mayta mo na hinang. Mayta ko nagpasunog. Lang sinhambuk manu siya yaon, khasyatu ka ya Rab. Mahanggawa ko kayo. Bunalong niya, nagmamaksiyat ako sa kayo, tan ko jumatun adlaw ini. Mahanggawa ko rakala, kabakan mo ako. Hatalian ko lang niya, kung masunog na rin mo na kabakan. Usog, bunalin isaran niya. Sarta ikhlasin bisaran niya. Pagkita sin Allah Ta'ala sin insiya bunal, faghafara lah, yampun kanya sin Allah Ta'ala. In point dito,
qudrat sin Allah, gaus sin Allah. Hakaywanan kissa. Hakissa na sabot ha suratul Baqarah. Ini misang kita niyo makagwa-gwa ring hatapik. Kissahon tabang biyad din qudrat bat niyo kay ngatin Allah Ta'ala qadir. Allah nagsisipat siya bargaus. Kakausan din katan. Wayroon na muin mahunit pa Allah Ta'ala. Nasabot ha suratul Baqarah hakissa sin Huzayr. Hambuk Nabi piarasin Allah Ta'ala pa Bani Israel. سيبت الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إن همبك نبي نقل بيسي همبك قوما بقس بيقبنوا أن بيونو سلسين بخت نصر دينها عراق كيادتو سلها فلسطين نلوي فلسطين هيبو سياسين patay نامريها مليون مانوسيا نقل بين همبك نبي همبك قوما يأون Najayb siya kita na yung lupa. Makaspag buno ang hambog kauman wayroon nakapin niya sartain mano siya nabulakay katan, nabubul. Kala yung pamung niya. Sarta na ajayb. Kala anna yuhyi hadihi Allah. Biyadin lang yung pagbuhi sin Allah ang mga taod, milyon yung taod nila yun. Biyadin yung pagbuhi kanila sin Allah. Diyong sin Allah Ta'ala yung bisara sin hambog nabi. Tihilan siya leson sin Allah. فأماته الله 100 عام يا تيسيسين الله تعالى هنگا تستهون يا أزير يا تيسير أنبتاي كان ثم بعث أنبس يبيوه إبالك فؤس هنگا تستهون أنبس يا ياسو يا أزير بلا إن لغي منتوب لونيا قال يوم أو بعض يوم هنك أدلو طولون إيه بميامut هنك لون كري دلورا كلون يناليك هنك تستهل فننمان يبعد سيامين نكاتوب سجايا ولو سن الله بل لبثت 100 عام هنك تستهلكم 200 فيمك سيوها انظر إلى حمارك أترى لو سن الله تعالى إن سسكتن مؤمو إن كرة فأتبني فتوه الكتاب يناه هجلنا بقوك دكومان بلبل دكومان دكومان وين بقوك لكتان nan yagut siya la ilaha illallah hangga tustahun tu aku miyatay law sin Allah misan ko hangga tustahun aturan kakaun mo lam yatasannaway pa siya nabalus miracle subhanallah pagbuwis iyan siya sin Allah Ta'ala bukun kaya Uzair imian kau mahunit bang biyad din pagbuhi sin Allah Ta'ala ha mga tao ini atura in himar unzur ila himari atura inamuin kura mo yaon buhiun na mo kay mo sa mata-mata. Buhiun sin Allah. Ina mo sasakatan niya doon na pag-alupan niya. Kita siya sin Allah. Law sin Allah atod ka habukog. Pag atod niya pabukog timindugin bukog. Atod ka marayaw lang sin Allah. Piyarwa sin Allah Ta'ala in ugat. Gimo in ugat. Sambil gimo in sumsum. Sambil piutos sin Allah in bukog sin unod. Sambil gimwa pais sambil natibuok balikin sa sakatan niya di sin nakauna. Timag na ring haulihan sambil pau. Ang kita niya wayrun mabissara niya. Sa siya imiyan a'lamu anna Allah ala kulli shay. Ya Allah, kay ngatan ko ikaw lang niya wayrun mahunit kayo. Mahunit pa Allah mga magduhi at magsiksa halom sing kumon. Inlogay niya. Kissa jimatu sabut si halam sin Quran damit kian tanda sin qudrat sin Allah. Hakissa sin Nabi Ibrahim. Nasabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Ibrahim, Nabi Ibrahim, hambuk adlaw imian siya pa Allah, Ya Rab, arini kayfa tuhyil mawta. Pagita ko, Ya Allah, bang biyad dinin pagbuhi mo sin taong yamatay. Request, Nabi. Abal kimita, Ya Allah, bang biyad din pagbuhi mo. Law sin Allah Ta'ala awalam tu'min mayta di kau magparat saya sina ko bargaus law niya bala marat saya parat saya ko law niya sa law niya liyat mainna qalbi supaya sadya magduro kang in pamarat saya ko kay mo ibambiya ma-feel ko makug na ko satisfied na kita ko na fa iblam sin Allah khudh arba'atan min at-tayr ka kau upat manuk dugaing amin manuk yaw. Itong pula biyaning nambuk lang tabiyahan kad ka ko ginisan manuk.
Ampamuin manuk-manuk, amuin ginisan, duhaing-duhaing yaon law sin Allah, ampamu siya tuktukun. Tuktuk. Tuktukun mo sila. Ampamu siya pag mixun kataan. In dugo niya, in bulbul niya, in unud niya, paglamurun mo kataan. Pamu siya himutang hisalupin lang ta, ampamu siya kimbuon. Glamud kataan. Pag ubos lang sin Allah, ampakaw manaw panaw. Bangko makalaway hambukbud, bukitan han sipak. Kalaway ko ban sipakbud, bukitom mo na isab. Sipakbud, bukitom mo na isab. Hipa bukit, hipa sa ipa, amuin lang tabi ani pa-divide sin Allah Ta'ala. Divide. Bangko mapuas na, lang sin Allah, pakaw timindo. Sambil hinang sin Nabi Ibrahim, tiyuk-tuk niya, ampa niya biyula kay kata. Manok-manok. Nausman siya, nagbula kay sin manok-manok ang pasya timindo. Pasya iyan sin Allah, taga na sila kata. Kimulab sa dyan Nabi Ibrahim, yan na yung upat manok-manok. Nagbalik kami tiyuk-tuk niya. Naunin mahunit pa Allah. Kaya hunitan siya, hahu akudrat sin Allah, hambuk manu siya, akal niya nakarara kanya pa pinarkan jahannam. Kudra sin Allah. Inluhay lang tasim magsik sa halong simpakula. Saing mahunit dahin di bangin akal pasubrahun ta. Sambil para kala, bukun na para kanya, hisud ta pa'y nakal ta. Di man dyan ha muslimin bihan. Na, arapon, bangkit ako mawa dalil, sinong pagsik sa halong singkuhol, hipo siya sin dalil. Amutan sadya kita sin curfew, kita mawus. Dahil ha mga dalil niya, forman sin Allah subhanahu wa ta'ala, halong sin Quran, siyabot aun pagsik sa halong sin kubul, dhikran sarihan matampal wayroon lang tabiyahan na muin buwangin ato na muin bagunbun niya. Masawatud siya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, qissa niya, baitan niya kita sin kahalan, sin Fir'aun, iwan sin mga pamikpik niya amoy nagmaksiyat diha dunya. Long sin Allah ta'ala, wahaqa bi'ali Fir'aun su'ul adhab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لو سن الله تعالى بيت أن كتا إن فرعون إبن سن تمكبك نيا سيسكسا سلا بهاء دوم إبن سن مينات expose sila pakayo papinar ka jahannam doom maynat. Pag-usan ba kita baitaan, wa yawma taqumu as-sa'a, ampa pag-ubos lang sin Allah bang tumindog na ing kiyamat, ampa na mo pasuro ni Fir'aun iban sin pamikpik niya pa pinar ka jahannam. Hati niya sisiksa na sila asal way paha apinar ka jahannam. Law sin mga ulama in siksa ini manunju kisa siksa halom sin kubul. Wayroon datud dapat duwaing. Wayroon duwaing bang bukol pa kubulan. Ayat ini matampal sin on pagsiksa halom sin kubul. Dahil ha mga hadith sabutun tanyo na magtuy in hadith lang doon haba niya kissa talo kita ni makatamat na rin di balikan na tuman bang uno naman in hina in kissa kaya riwayat sin Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Majah hadithun sahih dahil hadithin Bara' ibn Azib law sin Bara' ibn Azib radiyallahu anhu law niya خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. بقد لو سن براء ميغد كمها رسول نقبل حمبؤك صحابة دينها من أنصار. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شفير القبر جلس عنده. هوقت مان نيابتنا الرسول بقبل limin ko rin Rasul, doon to damuin halungag. Masuk palungag. Damuin haruhul niya to. Limin ko rin Rasul. Fajalasna hawla. Limin ko day sab kami long niya. Doon katilibutan niya. Ampas siya kima bat fanakata ala al-ardi falafan. Kima siya bat yan. Nanaliin Rasul. Long sin sahaba فكأن على رؤوسنا الطير إن كم لون silent وير هبك نامي من نامون أمو إن كما تيئون
Observe, kamatay. Ang hindi ka to, bang mapatay tao, sumbay magtuloy. In sahabat di maminta. Arakala, puas sin tao yaon, amo in tiyang suan sin malakul maut, nyawa, arakala indatungan ikaw na. Mintang to. Atura marayaw. In rasul na mintang. Biyahan din lupa na kanto. Ang pasya timindo. Ang pasya limingi pa mga sahaba. Ang pasya imiyan, ista'idhu min adhab al-qabr. Ista'idhu min adhab al-qabr. Ista'idhu min adhab al-qabr. Pagpatilimon ka mo pa Allah din hasik sa halom sin kubul. Nakatubi alikan sin Allah. Law sin Rasul. Patilimon ka mo. Makahanggaw law sin Rasul. Ang paimalupin Rasul sallallahu alayhi wa sallam kanila. Suy-suy sin bara. Hadithu sahih. Law sin bara, ang palaw niya imalup ka mo in Rasul, ang pakamibiytaan. Dumugol na to marayaw. Law sin Rasulullah, innal mu'min, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ala al-akhirah. In mu'min, na marat saya pa Allah, apabila siya, haadlaw, sung na siya tumaykod din ha dunya, iman sung na siya umalup pa adlaw akhirah, hati niya, hanaja sakaratul maut, أتته ملائكة شديد بياض الثياب وشديد بياض الوجوه كأن وجوههم الشمس دبق النسيا دتغ النسيا سن mga ملائكة pamakay puti in pamayho an puti biya sin amuin puti sin bayho nila biya sin amuin silak sin suha كأن وجوههم الشمس ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة إن mga malaikat yaon amo in magnaog din ha taas langit puti in pamakay puti in pamayhuan nagdara sila saput din ha sulga iwan nagdara sila perfume din ha sulga fayajlisuna indahu madda basari ang pasya paglibutan sin mga malaikat glibutan siya buhi pa siya kanda magpakarungog kita ng kissa makajay blongin hambuk amo yung tawiyat magsasambahayang hospital palong nakarunguan mo ang bisita sud ka mo tud mo wayro mano siya yan sung na sumud pa akhirat bukon na dun yung kakitaan niya tingi na sin akhirat kakitaan niya hindi niya pagkakitaan limingkod na katilimot niya fayajlisuna indahu madda basar tuon na katilimot niya pagpakog ko yung sa'yo, kumahanggaw, maling natin dagpakan mo. Yung pasihan na dyan. Sambil, fayati malakul maut. Ang padumatong si malakul maut. Fayajlisu inda ra'si. Liming ko rin malakul maut. Amin magtatangso na sinyawa, doon haun niya. Salupahon mo, pasanbungon mo. Sipat kay mo sin Rasul, wayroon na amuin, wayroon na accurate na ngayon. Liming ko doon haun. Ang pasapunin, umusin malaikat malakul maut. Haras-harasan niya na, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, kanat fil jasadi tayyib, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Haras-harasan niya na rin haum, Ya kaw amu in nyawalihan marayaw, nyawalihan sutsi, habaran sutsi, guwa na kaw madto pasulga, iwan ridwan, iwan rida sin Allah Ta'ala. Law sin Rasul, fatakhruju ruhuhu, kama takhrujul qatratu min fihi siqa. Gumwa in yawalihan niya. Lando in luhay. Biya sin pagguha sin tubig bang mo siya asa kung dahing ha picture. Umanog na sadya. Gumwa. Doon man, law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam pagguha niya, fala yada'una fi yadi malakil maut hatta yukaffinuhu bidhalika al-kafan وَيَضَعُونَهُ فِي حَنُوطٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَنُوطِ. Hari pa siya pagkunin sinamoy malakul maut sinya wayaon mag-ahaw magtuin malaikat hipaputos siya sin putos amin kukuputi dayng hasulga salta perfuman siya mag-ahaw yung malaikat damari lang niya kako damari hamutan mo na perfume kan ako magpakahamot mga tao magkamatay hamot yan imo kahingatan bang hawo tao sulga perfume dayng hasulga ثم dahon na siya pataas langit. Thumma ya'rujuna bihi ila as-sama'i ad-dunya. Dahon na siya pataas langit. Liyulinan si malaikat.
فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ويقولون من روح هذه الروح الطيبة. Mayroon malaikat amoy kalawa yan sinyawa yaon bang bukon makaiyan kan sinyawa yan mahamot pa karawin nyawa yan. La ilaha illallah. Sumambugin mga malaikat amoy nagdara sinyawan niya hikuan sa long niya anak hikuan nganan siya sa lingkat-lingkat ngan niya. La ilaha illallah. Ukamunin langit kanya 7 lapis langit lumabay siya sambil siya mabot pataas langit pa Allah Ta'ala. Ang pasyayan sin Allah, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Sulatan niyo in record, listahan sin ngan sin tao yan amuin tao marayo yan, halistahan sin mga tao marayawing ngan niya illiyin. Wama adraka ma illiyun, kitabun marqum, hasuratul mutaffifin, yashhaduhu al-muqarrabun. Memorize na to. Sulat siya, listahan siya. Ang pasyayan sin Allah Ta'ala, balikan yun naman tupalupa. Thumma a'iduha إلى الأرض فمنها خلقناكم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. Balikan niyo siya palupa amo in kari asalin niya doon na mo sila piyapan dyan halupa iban doon day sab sila gumuwa harap pa amo in paghisab dahon si mga malaikat ibalik sa panyawali pabaran niya pagbalik sinyawan niya pabaran niya fayatihi malakan datungan na siya ruwa malaikat munkar wa nakir fayuq'idani ampa siya palingkurun palingkod nabang akkalin usalun mo biya din pagpalingkod kanya sinarasok siya sin lupa dita anta ka mo ring hapanagnan in pagluag in paglingkod in pagkatando kaing niyo kahatihan magtuy bat bang di mahipuko sin amo in question may tao siya makalingkod duhaing na palingkurun siya sin Allah sin dua malaikat fayas'alani ang pasiasuhan man rabbuk sintuhan tao mu'min in tao asal amoy na marat saya amoy nag-ibadat diha dunya automatic rabbi Allah Tuhan ko Allah man nabiyu kisin nabi mo nabi Muhammad nabi ko Muhammad ma ilmu uno lang ni ilmu mo qala qara'tu kitab Allah fasaddaqtu bih magtuy siya mamung in tao yaon biasa kun kallam sin Allah ang pakulong niya na marat saya kaniya doon man maubos man jawaban sin hambuk amo in tao mu'min yaon imiyan na aun na simila wakting hataas sadaqa abdi hunal sanin siya korek sanin bisaran niya yan yung hataas lang ampas siya datungan usog hambuk landuin puti sin pamayhuan landuin amo in lingkat sin badyo ampas siya imiyan hisyukaw yaron siya sin usog ganto ayaw na kaw mahanggaw ako na sa'yo ninjanji kay mo sin Allah hisyukaw lang sin usog yaon lando pa kawin puti mo yan biya nagdara ka usoy-usoy malingkat imiyan na yung tawa mo yung imiban kay mo ana amalu kas salih ako na yung hinang mo amal ibadat mo riha dunya la ilaha illallah iniban kayo mo. Ako na yung amal ibadat mo. Ako na yung sambahayang mo. Ako na yung zakat mo. Ako na yung kurban mo. Ako na yung kataan. Yari na ako biyaon mga dako kayo. Ampa imyanin hataas langit. Afrishuhu minal jannah. Butang hitlarin niyo siya kukulangan din. Hakukulangan si sulka. Waftahu lahu baban minal jannah. Ukawin niyo siya lawang harap pa sulka. Ampa niyo siya law sin Allah subhanahu wa ta'ala badju'i dayng habadju sin sulwa kahalan sin tao marayaw pag-ubus lang sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam ha mga sahaba amma al-abdu al-'asi idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah arapun law sin Allah law sin Rasul in tao nagma ma'siyat matuwasin uri ha dunya apabila siya sungna mutas ding hadunya sungna paadlaw akhirat ya'tihi malaikatun shadidu sawadil wujuh ka'anna wujuhahumul qatam dagpakan na siya ratungan na siya sin mga malaikat landuin itum sin badyo landuin itum sin pamayhuan nila tihilom dumatong mong kaniya fayajlisun fayatuna
ومعه كفن من أكفان النار ومعهم مسوح من مسوح النار di mara sila saput kukuputi ding siya apinar ka jahannam kayo iwan nagdara siya hipagliligo kaniya ding ha apinar ka jahannam kayo fayajlisuna madda basar limingkod din mga malaikat amuin mga maitum yaon landuin itum nila limingkod sila roon hakatilibot sinta wa minsung na mapatay magtagad amo na in magpakakita ka mo tao di na bisan makawis sa ba yanong mo panyabot ka la ilaha illallah di na tumulas na dila sa may abukon na si hadun niya di na siya magbaya panag na ang gawta baran niya di na magkahagad kanya dila niya di pa hadun niya yanong sin tao panyabot ka di na bukon na kayo mo yan adlaw akhirat na isungon mo tumtuma adlaw akhirat na kaw bukon na ikaw yung tagbayan dila muri na magad sambil dumatong na yung malakul maut lamingkod haunahan niya haun niya ampas ya sila wakansin malakul maut ya ayyatuhan nafsul khabitha ya kaw amu inya walandu inni kanat fil jasadil khabith amu in kimuddan habaran mangi ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab gwa na kaw kadto na kaw paamu in dugaliban bungsisin Allah amrin narka gwa na kaw unil hinangon sinyawa fala takhruj fatata'allaq ar-ruh di mabaya gumwa inyawa minting hilaon siya dagtuon siya ring di tumapok mari dagtuon mari tumapok hamang aliog ang kanda makita ko mano siya lang duingi magkakibian kini mga lupa sinsigpit sin pagtangso sinyawa law sin rasul piasandong niya ka tuwing sigpit sin pagtangso niya wahatao amo in mangi ya siya law sin rasulullah amo in bulhul sin bili-bili basaun mo siya ampa mo siya butangan hataas jangat ampa mo hilla undeng hataas in amo in bulhul sin bili-bili magkapirit-pirit siya biharin jumatu hanya wasin amo in taumangi tauri magsasambahayan tauri misalong tamakasujud pa Allah tang suunin nyawa niya biasin pagtangsu sin amo in long ta bulbul sin bili-bili utangan mo siya jangat pag-ig ko kahunitan ko mag-ig pagguwa sin nyawa niya di wayroon mabaya malaikat kumumpit kaniya wayroon magtuhi paputos putusan niyo, lando lang niyang baho. Putusan niyo lang niya sin kuko puti. Daing hakayo, apinar ka jahannam. Mga malaikat, way mabaya tumayma. Dahon magtoy pataas lang ito. Way roon malaikat, kalabayan na bang bukong sumagda. Hoy! Kansyo lang niyang mabaho yan. Amo na saan lang niyang magtatalang harigbay na mo. La ilaha illallah. Amo na saan lang niya. Inharig simbay, di misan lang na makatikang pamasjid. Misan siya lang og sabunan. Tay mauna to. Amo na saan lang nintaw mangi, di misan katiyuan. Wayroon mabaya, tumayma kanya dahon pataas langit. In Allah Ta'ala lang ni uktubu kitaba abdi fi sijjin. Sulatan yung nga sin tao yan, listahan sin mga mangi sijjin. Ma adraka ma sijjin. Thumma alquha ila al-ard. Ayaw niyo daha palupa, bukitan niyo rin hataas langit. Di ko daw, di ko lang tahihatod, pakubol. Ipatilo ko rin hataas langit. Dumagpak ko palupa. Di ako sinamin niyo mo pababa. Balik ko panyawa mo. Pagbalik niya panyawa, fayatihi malakan. Dagpakan siya, duatungan siya sindua malaikat. Shadidul khilfa. Lando ingi. Suuhon siya. Man rabbuk? Sin Tuhan? Tauri magsasambayan. Fayaqul, ha? Ito imbis sa rasin rasul, men, ha? Ano yan praso ngayon? Ngunit ba karayo? Logic? Sindiya ko sin Allah sumambayan di hadun niya. Amuret tin answer niya, way mo amoy hinang, pagusimen ko logic. Man nabiyo? Sin nabi mo? Ha? Mangulit ba karaw yan?
tumawag din hataas langit. Bihan na sanlong niyan hinang sintaw mangi. Di makajawab. Dagbakan na siya, dumatong namon kaniya hambuok usog lando ingi. In tais, in mata, pula, in pamaranan maitum, katan. Ampas yung mga suhoy siyukaw. Long sinhambuk tao yaon, amin maong kaniya, ayaw ko mahanggaw, ako na sa inin janji kayo, mamungis. May tahisyo ko, long pamayhuan mo, biya nagdaralong niya ni, biya nagdara bad news. Yanon na siya sinta uyad to. Ana amalu kasay, ako na amal hinang mo mangi. Ako na amo intuwas sin umo. Ako na sa ini, mga dako kayo. La ilaha illallah. Ang paimyanin Allah Ta'ala, afrishu lahu firashan minan nar. Hiklarin yun na siya sinamuin, kukulangan hiklaran, daying hapinar ka jahannam. Kayo yung kukulangan niya. Ifta'u lahu baban minan nar. Wa kami niyo siya lawang tudjumat to pa pinar ka jahannam. Ba't niya kakitaan? Albisuhu min libasin nar. Badjuin niyo sila kayo, daying hapinar ka jahannam. Amo inin kisabita kato sin Rasul. Hakahalan siksa sin kuhul narana sambiliin. Amo in kahalan sin tao. Mu'min iban sin ka. Nakita? Aun akal yutang kato sin Allah Ta'ala. In hadith sahihun la majala lisyak. Hadith sahih wayroon dapat kahad kita na. Baita sin Rasul. Kita niyo rakuman. Aun mapinda, alhamdulillah. Wayroon mapinda, kaya pasampayan kamo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzan lil mustaghfirin astaghfirullah alazim.